Mentang apa te kak kum ka jinglong ka perthai ka VPP kinsa ya pen kelumar jengmut syah para makihi kilidas ya ka parti jongki marvi hapo ka politik si kum kane ka politik ka ba kayat ka VPP nginum la ban pediang bat kum kane ka politik kanum la ban ne Islam namar baling au manum la pediang namar ba balong dictatorship style of leadership kamut hak demokrasi hi babuan balang kinum la man pediang bat bagin communalize thru kadai ka ba ki pajba jong ka setiet kinum la man pediang au ngong ba boros kata menta hadin ke election ladab UBPP wilayah football maroi apa madan tap gol ka bomon Kaklemat ka bangarung berpenyeslo jadi siya kaseng VPP ngong baka no jing sngot tiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mansia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party mana perkhat baka ka voice of the people party hindi halo kini ki jing ja paro nganod banong bar nganod ban pacisa mga don hapo kadai ka voice of someone kaba baro upay ba unsa tip dan gajing tu yang no riu simat apa ke parti. Dan kini riu simat kita tahu ke sistem. Kepala pelong yang iban big question mat. What is this? Kayak kamu dah you gini kayak apa pila. Pulih ya kayak kamu gitu syak ke parti bangi kuat bansot di kenram. Oh ya kayak ke parti ke larai ladap nikloi ban pediang. Tengah ke parti ke depan soto Bakala garai. Pagila ongi ke parti kajing bakla jang piban rai ni kloi ban identify ban piba ni ro gila bakla. Wala himdan menta ka decision making. Ano kata nila kloi ban penret. Bar ro ka bring your trap ti om ja shanoba adalbat.